Hello guys, welcome back to Zeme Hill Riders. Anui, Chang delei Ladakh. Orang dia begini, jangan niku support kena. Ladakh kiu Chang nu Zang ka legal lo midle. Anui gua ada homestay delei ni. Homestay long le jangan ni sutai le kai bu. Jangan anui Ladakh, le da Ladakh capital da. Na anui ai kena somai. Mai bamui galu ja somai lege ne tiki da gu. Lege tiki mimitio. Galu ja another day kena anui. Lupra Lake, Pangong Lake, Anui Chuja, Ladakh Jimna Tema, Pame, Anui biking Takule, Anui bike tour Takule, that's a Haimena course of low. Anui go vlog channel, Haimena goes of low, Zaramada, Zeme Hill Riders, Katuza, Anui, Zeme Ram, no Chang Bakpa, Anui Pipe, Menango Chang Laktibe. Anui Sikina Meta Chang Lakpa, Anuina, Zeme Hill Riders, Bona export to Garagule, Zena, Chokome interest me, Chokome registration to me, Mana, and it's like hello. Nigu room delei. Again nigu room delei. I case counter delei. Hello manager. Hello. Nice meeting you. Nice to meet you. Cover TikTok. Very good. Take it. Namaskar. Nigu vlogger please Saluda. She is also a part of riding team. Zeme Hill Riders. Zeme Hill Riders ring tilo. Say something. Say something for Zeme Hill Riders. Zeme Hills Rider. Yeah. I'm so excited about it. We're going to have a lot of experience with Zeme Hills Rider. And also I'm excited to wear the vest, like so much printed, it's the logo, everything is so professional. You'll have I'm to, excited about it. You'll have to advertise Yes, of course, I have to. Rider team, okay? Are you excited? Yes, very much So, excited. penina rang bisena, adu ilum sagra, no disagra. Chen. Dige sama. Macam angko paper set. Menu. Ika Anui Chang palu. He's one of the founder of Zeme Hill Riders. I menu ga inka just last time Yes. Wow. ka te lose relax te dilu me sakalu. Yes. Le punina rang mai yes anui Ado. About le. inka tuli se anui weather da change this week Misuiyi Lucia biga bela ko AC room me bang rin je he Yes. Misuiyi lutu bela ko acha biga punuina anui at least 4 or 5 hours rest lo bed rest Yes. dilu me sakada 4 or 5 hours rest jun na rup chana tiki ta no ko Yes. so now we last day do se rest jun te da anui room am te We are excited, man. Excited. Come on, let's show them around, man. Anui Rider team mogu room dele. Ika sang room le je. It's very good. Homestay ika sang. Ada nigu sarda. Pada captain da. Aja nigu room da. Nigu room sana kutsumuda. Ni le view pilo nsomana nigu tetsuda na view rama tele ni so pa tele mo grai ani sutu ning do lak pe view rama la da ni. Oh my god. Chona Leona Dre. Ani hang chum Zeme Hill Riders ku. Adani nimda ani aiga mainka kunta kakming areas te luna hegui na chaki pagu ani gu sim ja prepaid da geta malida he chan da jani ko te se na ani sim card chibelu gu jana sim card chibelu lo jani gu phone ge install te ga lu de jaina ani ja social media ram gale upload te wida da jani ge rest te ga lu ta pagu da ta palu na mai rest te ga lu jana chomai ting cho jana li explore te gu full de to chang jana te la ga angkana njai sandi ko ni Yeah, there's no honey, yeah. Are you tired? That lady ko so bing bela le he hey guys panina rangda he ala liang chang da na tingkai chamle ka chulu gum Misuiyi loi de patak la da Yeah. so chau gu ma te bizen du nong ni apo excited su du nong ni physical workout he physical guja pote mare le chuda we have to stay normal anigu blood pressure da pura ma jai na rama he anija normal ga na bam hadu le ja normal ga na sakra kachi sa ni da hame yan te ma ga do la Zeme Hill Riders ti sui Kapag is available. head antar ke da so oh I have. Asau do have. Airport, Delhi airport ke hai. Security guard, police officer ne. achuda hindi sui pala aya jo taru Rider hai to fighter hai. wai so guys muni ko ma da Police officer ne. ni na kana market ki sui sige te lia wala ni resala Takto luna. Takto Apple tea. yes hello guys ano yung ka legal da muida na lego market lo ke pakai re
Pelu za lu mak pesiap ra meluai te mak besar me te lu ngero ani homestay den. Chalo rider. Oi, देखो माल लद्दाख में पेल चना. कैसा लगा? Ladakh को एप्पल चाहिए हाँ. बंगला रास्ता पे बसे Dati na fresh this year. Sorry, really fresh petak ze. Pabang na right. May makuzo. Nikudo. Fresh makalumo. Fresh ko da. Bang na right tak. Talaga mo di buko. Na. Kama team da siya. Very nice, very different. Apo pwede apple tree. Chắc chắn không? Pa cha. Pa cha. Tele na nang le. Tele cha la ni. Jing sa. giúp mình không chứ Oh, ni hu go sa ro ne. Ete uta. ada na kiểu là các ngọc thịt băm năng cả này kia này chúng ta nói này kia là này tư có tư đủ chỗ này nó fresh mà tiền đấy Te sa ga. cái này thì có mà nó nếu gọi nó cũng lòng phải rồi nó phải chịu lại này lòng khá là nào lên nó Guys, na mahanga kana nugo. Ma nga video tu ka guda. Perci tu lu jam. Tak tu lu ja. Jai goda le kam ni ko ni. Right right. Chana. Right on my watching and please like subscribe comments and share Last video coba. Last video for tonight. Ni dinner telu ja. Mana reste ko dile kacu ja. देखा तो कोई शुरुआत लाइक कर दो Telu ni so. So, pura ha re to las. Ada. Lakti pida ni. So mana ikam do mai ni so re re meteu na mai. Bye bye guys. So mana chona bike ride boom. Start to am na chu yada na. प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना Regards from Zeme Hill Riders. Hello, Haimena ze toda ze kulomda. Namai gu vlog hanga na na ka meteu ga guda. Nani Haimena chu toda, nani go support chai nani gu nga ga ne. Ani Ladakh aiga capital leging ko chang nu ze namai hana bamzalam da. Ani tawang ze Guwahati ge ne, Haflong ge ne, Delhi ge ne hang dai ze le. Ani Ladakh capital ge chang nu ze namai ani tera beteu ga sara basa ka lu zang ka ne zen tak dai le. Aza le ani tawang vlog ge ngom za ani gu climate change tu di je ne. Ani wang chang ai ze saw lo du. Ani kamada du. He ni da ga feeling unwell feeling ja petele kanus tu ma du male spora me idi gule ma za na mai gu vlog hanga na ga kamano za so mai ting so pa da ze na ani gu right da bu za hai mana za te le gule ka chu za hanga da so chu nang go mai go experience ए मिसी दा जे लाइफ के मा दो तो ta का माउ बम दा ta चंgai लु जे मिराम लुंग बे तकरा में पी गए जे मिराम बम तकरा में पी गए लु मिसुई संगा मियांग लु की बे एक्सपीरियंस नो दा जन के नि जे का अपो जेमे हिल्स राइडर्स के सब्सक्राइब तो जे बम में जे कमेंट्स तो जे बम में नंग नु कमेंट्स ले ने के आई लु जे मिरान तो ची बी दिले नंग नु सामने mi chu मोटिवेट तो संग दले इनकरेज तो संग दले जा जे सपोर्ट तो ता बम लो रंग लु गुम जे का join to rahang ge achu du join to lo achu mele ne he na jo reply do pe on chang la bu ba mu dele pose ge ne direct dm to lo insta ge me he facebook page ge me nang ni dm to je na ni ta le ne youtube guna response pe kam akti be ge ne chi ge nang ni chu response pe kam ole jang ni support te gum je so do te ta bam lo anui i je I saw you do takadi gadi be anu je manga te rang je yes. So get ready and be excited for our 6 days riding in Ladakh. It is gonna be an interesting and a challenging ride for us. So guys, do remember in your prayers, do support us through your prayers so that this trip will be a successful one and we will come back home safe and soundly. Thank you all so much. We'll see you all. Thank you so much. Love you all from Zeme Hill Riders. Yes. Peace.